yenya ne sa pepepe ema no enkoyie medofo na tena se ai me nko aminu aba obapa etesen udi ni ese ma me se wa meboa afiadoma ma me adoma na wode ni case ebedan a wose na kuma de no wurawura ware ni mododo comforta oba de na esie atoma boko de esie nya ne se Tuesday bi ho na papa na ye ne ba ye dan papa no dan papa no ne ebuse me fa se committee fo comforta me bi mo ba ya mo se comfort se one day obejam kwa 200 million and papa no mo fa bisa ne se ne dan no so akora ne be mani sie ne o se dan no so o mame 1,000. So now pay 50,000. Senka our rejaye no oma 20,000. Na a dino chefe woman nko enye ni ska 30,000. Na nka enye 50. Comfort us oma say 20. Into enye ni 50 ni dia abeje. That's our day ni etna ha ekan e ma nu kunu kura odo mu digu me so office o sa ada na nya asem ketoa. Die na si we kire bie mu a akoye mpata. O se sen. O so mpene. Emma ninua ne nware o ene se comforter wasi ubo se wo ma unua ne nware oba adoma de a ene no wasi ubo asane abosom because unua be ma na sebe ode ne ho kra no oso obe ware obai na sa kire yi wo ma bedu fie na wo se da me na minua be ma no ye ma me wuja ye ne ye nkra enti dia me penam de ye minua ne de a ene no aboa wo ho na akwankogya edi se fata wo yo ba o comforter wo yo ba eti se ye dibi diwa enya wo ya enya wo de se wakuma bi ti baabi na bema wono ni nim se wo ba me panie a me pesa me ne tena na wakuma na ka se da me ma menua bema ne nware wo na se be ye wo de de a empata sika no kowachi ai na fa bi ka ho eja mba cho te sen na comforter kan se odi 20,000 e bade na aka kire no oh ye buta nse ne korakora no mo sene korakora bi ani ho na musa se ne dan no so one ne oba na sie ne wo yendai o ye dan o ma no ne sa de 200 no yenyi mate nti ye wi a producer fre comforter na ne nkasa na sika no fa bi nka onya sa ye be process case no e de akọ court se court no ka se oba ne be ma tena wama ye japade Daniel kan ye se japade no enye be ma no no anasase eye wo maami e na ama anasase but oba ni mfifire e kan wo bi no mde kukuru dan ni si wo onka so obeje dan no wo se ne chefa e wo mu no mo nsesi nye ni sika emfa na de ma no wo se da e dan ne de wonka ho me na ma mi nua anasase de a ene nana wo ne nkasa wo ne kasa na ntentama e be process ne the case no akọ court ndi maami adoma kawa kuma to yem ma yisi a me ha onyina ne se me kwakwa so me fanam edan na o ma lock no no me kwa na kwakwa so edu nukura ye ma nam ne bi ka ho eni sika odie ni nyina ma mo flefle bi kura 13 so akonwa ne bra wanim min dis kanon so ni nyina wo dan ni mu a me pese me kwa so ko fanam o ma lock pro no ma sisi anzo de asa ko sinde me Facebook ni papa efrem teacher ni na onya e me ba hello comforter good morning. Owo me na te say nyame adom na nua be ma ba ha e ma yetena ase wo Lawson ono ankasa gitumu se oba adoma de odo no na opeso ware no but oba adoma ne papa ba ha se omo ba afie no wo se da wo mpene e ma nua be ma ne ntena de ntia madam me pa cho me kom min kantro ensama adoma ne betena TV no so kan nyina wo boa and ne kura ba ku kurenim enya duabo na me twa kwan hwe mi ka kwan 1 year 3 months so o ma yen ka sam nya ka wale ne bum aban so o mo dua ene na ma mi digina so to okunipa obetumi okunipa me enso kwa me na mi wu ye na enkwa ni susa enti mi na matete ma batum nnai aba na me ne ntebone enti maami adoma unua be ma no enyo ba di mu di bone da comforter unua be ma no sabio sa wo maami wu ye no mususa wo no watete ni free ne nkwala bremu asese watra 18 years onim dia wo pe onim wrong onim right oba ye oso oba ne do ope no enkura da bi maami nti unua be ma sabio oni adwene
Dabi o mame. Comforter, uni abema na nkasa ne sebi woni adwene. Agi se time bia wo na adwene ma no. Woni adwene yi na me adwene ma no. Sister. Ana yi obi dwene ma obi ne. Ana obi dwene ma obi. Nti se wonwene ma no a comforter. Uni abema ne ba fie ha no. Oso ne do oba yi wope no. Onua eme kumi nya no. Eno wa sare moka. Won't you know about the science finish? But that you so much time to me so. Tobi o mame, awo ye nya na wo ko, wo nua be ma na akwafo oba. Wo se me dia me pe no. Madam, me enya masam, mamu kan wa no. Tobi me dia me ntimi nkwafa na ma ne nware no. Ba sa ware no na wo ware. You go one for ko dia finish fani. Enti me na me ntwa na ni hu ana. Na mame so ye comfort oda obodua no ma hwa adane. Ya sada no ru atan ya no. Bisa tani ko mu fi on present. Bisa no ma no TV no so say. Me ayibo me ko mu fi on present. Na namba to mi bodua ho na ho se mi bodua. Mi boda na edua kuno ho na ho se mi boda na edua. Nana. Na wo no ayibo mi ayi wo. Evidence wo. Nana evidence na ya tena so ba na mi mayi wo. Mi kasa wo nana. Mi boda na edua ma nkwala me no metima hwom. Mi wo dua be nya ma ba na sen kan boni dua. Dan na sen kan boni dua. Kan kura ntitu pa ku na ma wo ya me sa no. Na pa ku na ayi mo na ya me sa no. Ko ayi onsonya wu am se ayi na ku na musum na ku no. So funya wu de nya me na afra no. Ayi ba me ko me enya bia wu da tiri ma na ku no sa. Mo ja no wa na monka. 26 Me de na na me no me nya ibia awale no me esi enti me dan ni me sum sika nya me do 800 million me no nya sem bia bio amatum obe sum me so me say to 200 ya ifa me na me ya ba ko ba sala to kwa no pa je ni so am premo wa no nto be mpromo na unia na nkasa so ope obaye o one kana tom Mama, who never show a dopper when we do a TV so. But what bunko to do about anymore? Would you be TV na her? Would you be TV no? Nesha. Some kind of minimum, you want to press or me drive. Tell me one was say, when your bear man said you what 18 years I would to me dream man hono. The mess up and all one. Or be a normal one in your job. I for that red. For that red, the and your mammy say, Mammy Matis or Bay Abubonia, or Muni Padia, and your comforter, Massimo Busa Mujan and a dear. Was in Patasika, Wajananka 50,000, but I say what 80,000 Ghana cedis, 20 in the 1 year. Are you madam a pass on their drive woman and quasso? 80,000 in the hour drive a comforter. 80,000. Then you do a drop on Lawson FM. on Falco. When you shut them, will be Nana, any day will be slow. And then also be Sibia, ma'am. Sumsika be on foot by my mafia. I don't have it was a down. See, our lemon will be a miss slower. I need you. Me pouch out, also me. Let me from assassin. Me no near some. Me beg your manutia do. It's kind of major and the mill major. What the mammy me no be any awesome. Me beg your minobia. Manutia will be a. I don't teach one woman. And I say, no, can be a bio. You better chance of Wusham and I mean, simple. I will Boniaba. I don't buy that water. I can't buy that water. Not until for me, I don't buy that water. Listen, yes, a bonny or hunting your boniface. Obey your pacho. I finished Opatawan. I Nti say ma mo peso o mra wo wani mo me pacha wana. Ana mo so be ga to e mo hono ase ba ko mo so nyansa abansa da onu fa ko nya me kura dia dance ko mo nya dia dance e ana na wo asame ba ye ga to ba na mo de ba ye asame ba afia ba mi ma me wuye kula afia ba nana ayi wuye ha aduma won tan ko na nana asame ba wo si afia ba mi ma me kula wuye se ni ayi bo wura ma ana ga to fo be na do ba ya me ma
say ga 12 me say me no ni asem mu so me na me kon ba bi simple me no obi ani asem wanya mi wo ho ma ibo kwata tini so no abuboni aba onfani ewu di ana e bra abosum na kuno Maame sese na wanya agi atum wanya agi atum se wonu aba ma no wo ma ne nware oba ne de da hwe e ma Lydia mo hwe TV so be ma na bu kotodwe aso ne iri kotodwe mo na bia konfo ahunu sa ne bra I don't think so I won say video he I don't think so so wo your ba konfo e nana wo your ba enti sa so kwa ware ne nka wo nua ba ye friend say wakuma bi ye wo sa nka be ye oda na enti say na wo mepa cho na munya bibi amaninka se mosimo se wo mane nware wo nua ba ma ne dia ade ebomade na chiaka wo mo ye enkoda wo mo ntem pe ba bi ma wo mfa nkoda no nko na fe mani ska no nko ne ba bi na asem bi amfa na asem nkoda na konfo ye ne sa se de wo sika sa die na chese ahode wo wa wo betimi atua bibi a ani tinya fe na na so kom suban ana okom su anwanwampo se ni nyina wu every pente be pente every konfo be konfo bosom okom bosom ana okom suo ana okom suman ana so bi kura kom abotan no ne ade o me yehu na yi no na konfo ye no on se ase hu de wo mu nyina ne se wa ye na adwen sa ware na meni ablanti mi she ablanti bi wo etimetim chairman kokwan na efre na kwasi buatin to hu me no de passam to menim ena mkaja ne se me kwa akwadwene ho enti edi na nsan ena mdi mu ayema na mkaja odi kanso edi kanso ka kire se oneyire ono oba bia wo baako na oba no ne najan enti opa oba no ne natena ena mtum ka se me so me nikunu enti so akande a ene mate enti mu ha no ne meka ya na me ne nnetie ewo chairman pankro no etimetim enti ono no me ne nete dan baakum emu a 3 months na nyinsan de bae ti nyinsan de ba na mde tu nanim sa akwasi menyimbo no ose nyinsan we de anche na makwa akwanyam enti me nkwana me nkoyingu na mse me nkwana me nkoyingu ne enyingu china no zo sama nkoyingu di ya ne mebele pa na mse me so me nyingu enti o me kwa hospital or the 10 cities na mam de kwa hospital me free chairman na me ko anka ase honom na me ko hospital enti efi okwa na ne fiewura no ene ne ko ntimi ne ko ebo na tag ansa na me nsa de medie kura na eden enti me anyinyin san ne ngu nti abema ne se obekere me pa ewo ma na nyame ye madom na nyame so ye masumbi efiri ho besi ne sese akura ne hwe no onhwe no obema miska jisem ne na akom ne ka wose akura ne nyame ba jise okoye DL na mso me so miniska me di koye DL enti se ne sa ate sa dia ono no meye DL ni enhwe sa akura ne ye ne ba na se enye ne ba etosu mienu so akura ne so ni ba bi da sese ba bi ametie efielu na mam 2 weeks wa mam 3 months etwam wa sanso mam 2 weeks say 2 weeks na na me go me se me ni ba bi ni akura ne te sese chinchin a woso oje akura no me se de mpanifo mla ho eti me se madaroma enu enti na maba se me de ba bedam na maka bia ma me mo man me di ele na afi so ompe ba bi ma akura ne na on hwa akura mo hwa na man hwa akura te sei efiura na yi me ne maguma ya mobo sese o mi free ha wiki ya wasementu me di akura yi fine timpanifo me se madaroma mo nka bi ma me enu enti na no pay oba wo hia be ma no we me pa cho cha mai kokwa ano e wona na metie be sen me pa cho akura na 8 years 8 years ni wo hia wo no no na pay wa na se wona akwase me pa cho no na pay me ti di sen ansa na nyinsan na ba me pa cho di ba 3 months 3 months and at the two na ni mo say anche me pa cho wo say anche na do use condom oyisu condom me pa cho obo uro me pa cho ai uro ana otu hwiegu mpa so na atena so me pa cho de and girls ne say mema no and boys no me mama po girls ne say mema no mu hwiegu mpa so na o munya atena so pe na o manyem o mu boy life endi bia enu bi na oni abrante no mo ye ti time be na de otoso mienu so no e bai me pa cho ana ne no baba akope oni we ni wo ba ako ba ko ndi papa na free oh okay oh yes okay ba ko ni de na free me pa cho Owoyere me pa cho de bi sese wo wen fa owo adobi nso ho no wasi ni wo fre na de na oka
me pa cho say akra na nya ne bai so oni ska o de behwe na obi a watimi asi ne fie timu de se oye capable wa hoden wo hia no no ye de adwuma me pa we driver ni taxi trotro anase den ya no ama ne so ma me pa cho yusu TD that's no ye trotro driver na wo hia no after 3 months now catch ne se wonyem no oto ase no tenan me pa cho if you ho ayet me pa me da sole e hwa na me obi enime bro say fie pankro no etimetim ehwa na odi hu me da so ehwa na mkoda be oba me ho say obi eni me fie ho a sesi am ka so efie ru akora ne nua ba madam one han dan no me pa cho no na han dan e che no tukotena adubi nso no nsi ni de ni na de no okọ wanko me pa cho so ompeme no one me da bi no waja na nyinsen be sa no kan me pa cho okani straight chira na so no bi ne di nkomo na ate ka madam mi na ka kire se odi bi na waja amena nyinsa abem dia ne ebo akora ne bebo me so be ma otimi kan straight nyese bia ono obi di nkomo wa wanim ena otimi ka kire se nka me be di bia ko ana ade nyinsen me pa abehye no na de na okansa akire wo na kire wo san to aso ne no ededa dedai pa cho se me mpe bone wo akire ebia bibi betimi akire bi na enem emla na DL sem ninti na me pese me tokoso ana aje o se di ensem no na mnim sem ne nya na o se di ensem nti na tokoso me pese emla mu nti na me pese me ye basabasa e won echi me pese ade no o mpe die na asem bia hello me ko be bi foforo hello aja ko fi good morning akwasi na ti say yo ofa kwasi e frame Maame Frimpomaa ha Lawson TV na Maame ajewa wa ha se de ajewa si ni suo no me kwa wa mama wura ho anopei adan die na si woni ne ntam ajewa do aba Lawson TV o ajewa do aba Lawson Maame Frimpomaa na ekase yeja aja kwasi oso woni na nyinsen odi nyinsen ba beto wani ma aka kire ne se wodi enka obedi ni bia ko e na odi nyinsen abanti e be bone so e no kre na de na nhwa akra no nti ade na akra no nhwa no Debi o me drive no senka we yi question na no a nke ye kwaye ni mu benya kwaya ye wadwuma be me na akwasi jina so o so hwe akora no o ne hwe dodo asan te se me yesa me amefro ka ba dubi nsu fie ho me ba na one me ba atwede na one me ko na wo kan nsem kirem ehwe be na ahwe ne se o manska ekwo be 5 months ne wa ma me wansi di bida wo se akora ne nya wo ba na obi akwa nyem kura ba able wo wo 20 years oba pan kura wo nya ska fa hwe no enye nsam fun na akeka kire me wo se akora ne nya wo ba enti me makwa nyem dia ne me mebere pa na me fa akora ne nya wo ba enti yen me nkoye DL na me se ne wo aba DL no bla ne be DL na kwase me hia wo DL na hwa akora no akora na wo se nya wo ba wo ne me ahwam 8 years ni ma bilo pankro no obi enime pankro no blo say fie obi enime wo fie ru ya madanse ni wo fie ru oya madanse ni wo bu me kwase ya che wo se kwagwai ma bla nya wo ba ma blanka wo ma ho eti bla na be DL mi hia wa ha bla na be DL ma me ho ntome na pa ba bi ma akora ne na se dan ran wo yi mi niam o wo yi mi niam atro me fa akora ne fa hin me fa akora ne fa wo so de na ekwa sama boy te ma ma akwa mo fa nkwa sama boy dia ene ene me ne me ba ma bre pa mo menu na yo ba ko ne papa afirim o papa me ba maka cho o papa ne ti ase anka o ma me mle sei o papa na afirim owu ye 4 years ni mi aba ba sia mi ana me de me ready abele hwe akora no ko papa ti ase anka o nya de o ye no o papa no ti ase no kwa no oni me ho owu ye na abusuafo de betu manim no mo de ne ble me ne ne nua ba na de mble firi ko ne nua ba no kora wan enso me ba no no me ntime nkoto ne ntwene na wo so a wo ti ase enso wo so a wo ti ase enso walo akwasi akwasi
Dey na hu no waje wa ho a o suggest say owo a obey DNA hu se wafo achi ana. Hello Akwasi. Me pacho dey na hu no waje wa ho a o se owo a obey DNA ofa wachi ana. So was it a dine no time na so as we tua rent fear akra se ene ya won to fi dem ho wo ka se woni memma mienu na wo entinyo na be ha dan wo chefe wo mu wan Akwasi ma phone ne me wa no kakra ma me say me ma chi woni me e ja kwa no da da am woni me ma kwa woni wa say me ne be manete wo ba be wusam ne be manete wo wusam nam kwan kura wo se me ko be ma ho wo wusam nam kwan kura kwase me ko be kura twefo na wo twi osasan me ne be manete me nyam no na wo kwan ba akoso enyam no na wo kwan ba akoso be ma ho nam ne nete woni be bia mete wo de kan na me fie nim na ade ko de bia woni be bia mete be ma ho nam ne nyam ne be manete wo bu sa me predu me so me sa me nyam ne be manete wa wo ya we eme ka kontompo nsem bia nchempanifo no wa ha wa wo ya we enyam ne be manete enti no wo de no fabla na menya kwan na se fiera nsem na we week ya entu me fie onye se me dwane ja nkola me dwane ja ma abla we fie o papa so for de ne dan me de abato anim wo de tenten akra ne nya wo de enti wo ne be ko sama ambo enti wo hwe de bia ma me saa na amanfo se hwe bi ma me saa Akwasi na akra nya wo de ne ko samra boy meme boa Akwasi o se meme boa last week yawada me ba ha kwa fam ka cham sa me fa no na me ntimi me fa no ko sama bod no koma obi na me so obi de minim obi kro nya obi na tete me ba ma me 8 years enti fa ne ma no ma nkoma ne ne nkoma ne china e na ka te ko no wo so nyam na aka kire me ada wo fla me na mani afra wo fla na mani ana na maso asi ba wa si na me maso asi ana enti bana ba ha bana ha da ma no na se me ni ahoto mesraw ba ha akura no se akura ni ko school kura ya ama me adan na ama me ho meto sa adan me bla o mi asem do adan wo hwankrofo ma no ato de ato atwene wo hwankrofo ma no ato de ato atwene me ga na wudi matam sa me ya ho ya wa hene esa me nyi akura na ato awuti wo ma me bla o mi asem sa adan Akwasi hello Akwasi ma phone ne me wa no ma phone ne me o Akwasi akura wo se akura ne nya mfie sen akura wanya emfie nwatwe a wo wanhwe ne da no sa akura ne yete no sa akura no Akwasi yete no anti mani nyasem na no Akwasi sa akura no yete no akura emfie nwatwe according to obai wo so won hwa akura no enti se bia ba kirem se na me hwe no me de sei na ekọ na wotwe besome me ye ni sei na ye hu but unya nyintumo unya nka hwe no proof na kase obai no emfa akura no ma won kọ samra boy no hwancha na de akura ne kotena ma fa ma wo de ba no ka we ni na nkira o pero yo oro e na je na papa den para me ka ma je na papa do ma se what do you see ya ba ro e what na ko insurance 2018 mo onya papa because obebie ni namu e ma do bolo shemu nti obeka so onya papa e na stations awodo nante na kwasi senka odo ko yi e na nka wo hwe wo ba na sumdwemu a enka meduru ha enti menka sasem no oba a wajeja no wa ma ne na da pen yenka so oba ne nya papa say ya no de yamme
Say I know the matam chira me yonko mam akwes man. Say I know the hear me timpani for me samo. Me ni baby akọ say ya. Kaja akọ say I know what the hear me. Say I know what the hear me. Ana de ma bra. Ana de ma bro, ma bra. Ma bra wai. Eja me na hwe me ba na ma me na me honto me bi na me bra. Say fiera sofu ni yimi ni ama atu agu o. Sofu ni yimi ni ama atu agu. Asa abontene so. Na wan kasa so ye de adwuma. Me pa tro me meat pie. Pankro no obi enemy. To ye meat pie e na de supporting kra no. Woni akwasi wo ye achi e na ne be ma bisa akwa wo mienu ase be ma na free mu no. Me pa tro na bi na me wo no no ansa na. Me be fa akwasi. E na akwasi achi nso ne be ma foforo asan wo. Me pa tro ono kra de ono papa yen teacher ni nti. Oye no se mebele nti no. Me ba cho no papa kira de. Enti ohwe condition na wo hu mi a wo de me famu no. E no so obedo me no age no. To no kwa de okofo dia me kohwe akora no. Nti be ma na ne wo. De ono na wo miensa so no. Wa beje ne ba kofo dia. E na mienu so e de na sese ye ni bere. Bi odi kan ne papa free mu. Oba abrabo no eduru ba bie mu oden. Enti ene ma wo wei. Meshia be ma wei. Me ne na wo. Me twa so. Be ma nkora miensa. Emema miensa. Aden. Ena ese wote hewuro ni so ye o. Yakoka de mo ka kire ya ne se Nyankopon ne hweba. Nyame ne hwe nipa. Enso nyame ne hwe nipa yi. Mo de ma no hwehwe nkofo anim saa. So wa hunu. Etinya se wo hia be ma o ka se mitu tirim wo se meme ne wonyam. O ka ya wo se mabam menyam. Abra contraceptives for ho. Ubetimi ya family planning. Na wa hwe ho se bia atopa ne na ntimi nya ebuo. Wo ho ya wo da. Me pa cho mitimi kase. Bo ho ban. Enu na hia. Se miensa o. Wanya mfie sen. Pa cho mo 40. O se sen menti o. Pa cho mo 40 years. 40 wunya ntwa abra o. Enti foforo ba se oni be ma foforo ho. Me pa cho de bi. Foforo ba na obeka odo asem tu tirimu a ye nkonkon a. Huzem ne dem. Ntimu wani na ho. Akwasi wo se dan no rent na so ye ne dan. Fafo ne ben wa no na mente o kasa na kwasi. Enti akwasi se oba no na he. Akwa wan hwe ne fie nwotwe ode de bebra wa abeje wade. Akwa na so be DNA ode ne bra wa abeje wade. Na ade na kwasamra boy ode na kwankwaso mu. Akwasi o se me ba o ma me sai me ba o ma me sai wa pam sa akokwa o te ma me sika car front e me nsuo hwe me ensuo bom na e ma o muti dwom akwakofo o ma firi so am o ma kodi dwom ba na wudi matam kire o mo wudi o matam kire o mo sa me metena mu saa me na mesie e se na ade ma me e na boso me nsuso ama me sai wa ma me say ya usemi ni suban ya mi ni suban wa mi ni suban na aba fa amen mi ni suban na aba fa amen e me ka sa ha dan ma mi o ma ha dan for emudi na wa ha bia ma akura no emudi na wa ha bia ma akura no ya ka me do akwa de si ana emudi na dan for na me ha usika sa na ewom adwuma me ya no nim kwa me fa so am ye de hwe akura no wonim kwa me fa so am de hwe akura no en na kra so de akura kwa na akura no fa so odidie Woti adubi nsuwa wode ka betwam da bia kwa me na kwa alfa so odidie me frawa na odidi matem me frawa na keka de opede kire me Hello akwasi eye wase de se akra na wo no oba na wo no be hwe no secondly baby akra ni di ni tibeto so obe woni emema du na awo so oni mema duasa na awo ho de wo nhwem na baby a oba ne beda yes parenthood a shared responsibility etu chefa ewo mu no
Oba yeje rent na yesen. Me ba cho 7,000. Enti rent 7,000 wo do chefe ewem ebeba because e was say eba nya ba bi di ne tirito. O ti ase. O se say. Mate nti so de oso won fa aba mre wa. Ye hia wo Lawson ha Nyankopon ya adom a efiri oche na ekoro no. Producer no be hye date na wo de aba na ya tena se na ya ka ho asem. Why? Nti sa akra ya hwe no emfie nwotwe. Yetimi ka se fa ne bra na me fa no kwasamra boye a. Oba ya betena se na ya hwe aka ho asem. Why? Mali di abramo mame. Mame, we nyansesua pa. No kwasem ni, memma num bi wo ho a. Eti se akwasi ya ne ka sei. Che so no oba bedi akọ. Wo bedi akọ na won so yafunu emrenti na jeje twon. Na kokọ yigu. Aya ade bia memma bebre na nkasa timiye. Ebia ne nra Father's Day ye koye. Kakra bi na enya nmonyam. Wo ma aka binum te se akwasi sei no wo nya kyerɛ se. Wonim se obayi wompe no wo baba bedi biako nyinse ba ya wo si won konkonyimu wanko yi anwudi e ne obebre ampa so wama obayi eti ni suo na ma menka sa asem we sei maka no ha na me sa ka biom se emema moma ma sugu so no eti se de waba odua obayi su a wo su nyina akwase wo na eba so esan se no wo ne ba bi emema refi se ebidum refi se wo no oba ne da ne nsuo na eba no nsuo na eba no ya wontuguo ebi so se yetugu ne yetena so se de eba eye wo na wo hunsuo akọ oba no enti ti emma eba wiase ne nyina efri mema ho eti afen adenti na wo dwane oba ni se wo se wonyini dia na brabe ye DNA brabe ye na joba na sama aboy ho no so a wo ka no akoda ye nhwe no ye de no koma obi e ma ne ye yi akwasi no kwasem no wodidi wonnom e bi kura wa wo mba ya wo hwe enkoda no enyi wani oba yi enti nisuo na wo ba no so a wa wo no ma abna ase hwan no aye se kura se wantu ni di na ma na so mu duebo e ma duebo ya na ya ye adwen se sabi just be ma ba ya bra bom ansa na yetimi ayeye wotu ozo ye meat pie ade na wonhwe so nye na wonton ade na wonpen kwada akra nka ho na wonsipi ewo wadwuma yem just oba ba beka be ma ba beka ho se wa wo miensa emema miensa enti o feel say wo yi obi akeke e ma hwe ye ho so yi no kwasem ni e ma hwe ye ho so ye ni ensua nyansa se enye se be ma ba wo bra mu a e na obetimi abobra. No, obi wa no be how obe say wo brand so 40. Ba wan hwe yi a wudi suni areho ne saa nkakra saa no awu agya o ma no. Eniti emanya disua enye se bi bema wo ne beda no enu ne sa wo bobra ana sa na mihia no no ne me da ye mboso me miensa ne nyinsa ba ye na che se wo no afa ne ho adi na akwasi itwini ka no. Afa ne ho adi waso wonya papa wase wadwene enye na ka wadwe ya e ka koda ho ma ne one wona eniti ya ye nhwe emema ni ye so hu se enya de a one e wa abrabo bi bo woni ho adwene enya de a wo pa de papa bi de ama wo bra na koso a misro gyan ni si ho na ye adwuma na tsena se ye adwuma na wa afa hwe ho sabi wo ye adwuma etise de owo kunu I tell you sa wo yoba na se be ma bia ma wakwan mu na se wutimi ye adwuma etise de sabi wo kunu enye se be ma be kan ho enye ba se be ma ne ma meboa na mom ode how na ebre wo de how ene ebre wa bra bom wo be su kwan wo ne a e wo se wo ye ne future jai ni tena ho na ye adwuma nyame ya adwuma be ma papa baba ma me da se na nka me ya da se nso so me ma ne nya kakra na no ma me fa kwan we se so ma me we de wa ma me kwan dia na no na ye ma me akosua amponsa ma me twonwa adweretia na ye nye ekoko da no ye bibia ma bibia ekoso na PJ ene na boatema abrefi meti mold ene abusua ni nyina ye kokata ye maame twonwa achi fefefe nyame enhira mo amufra chichiri ne benche ye ba ye asew wonso so ye da wase asew mata nyame enhira mo amuba ye nyina asachire busua se ye damase mi anso me damase bi yo maame da se elder Maame Frimpomaa sa fere wate ase Father's Day ye brain maame kinkan mes elder
Father's Day asama wakai. Messages bebre. Father's Day. Asamo. Serious oh. There am I do Father's Day to da cry yan kai mpo. So be the Father's Day ba no. Serious. Say no mo. By then emema no so nyo mu nyina o. Enyo mu nyina. You were responsible fathers wo ho. You were responsible the other baby a me fie dru ya ansa na papa efiri mu. That time papa wa afrabna obi achem 20 me bro 10. So nso na me ya adwumaji akachie o. I am say da pa ma no ho. Japan. So what you say? You were responsible fathers. Either to o ye Japan. Oh yeah. Mekasa meka eda Japan su a woda na dia. O ye Japan. Ame wa da timi kura bosha me kakra. Eda ye Japan. What you say? Eti you were responsible fathers wo ho. But eti say kwasi mu idie. Na ya me yase wo de akwasi. Eno nko a na ase ha me. Frimpong de no. Ya mo se no mra. Na we nso so akofa akwasi. Ade asam kura ni. We no de wo de akwasi boaten. Ai. Oh. Wa how pe kura na si a ekoso kura ma ajanum duru ba bia wo ye aja na asem bi ba na akoye bibia wo ho. Na no ye di ajanum de yasem nyina ne se ye ntei. Maame no mo da ne ye di ya Mother's Day na nke ye di a. Enka nyansam ketwa wo. Ka nyansam ketwa ajanum de ye eno ane se ajanum da. Ene sa be hia wake up yi kura de na asai. Ne ye ntehwe. Eda ma me nche ajanum ade. Me pe responsible fathers. Okay. Sebe omo yire mo ewu eja wo mo. Single fathers a wo mo ankasa tie gina. Ahwe omo ma. Me pe 20 a me che omo de. Nyame yadma wo chena obia meje ntoma baako. Eja nom nipa 20. Nyame hira wate. Eja nom nipa 20. Oba pa nyame hira. Wa oyire wu eja o. Na watie gina se eja pa. Wo hwe wo ba no mia me tontoma 20. Na ma che e de amamo. Nyame adma wo chena no pa munyina momra na momeje montoma enipa 20 eno no me se eja no mo amatie gina se moyiri mo afiri mu mo ankofo oba bia metete mo ma ebi so wo ho no ma okofa oba but oba ni nya abadaye e de ma ne ma no eja no me che montoma 20 ene nyame adma wo chena no pa mi see for ma me ko tontoma no enti ochina no momeje ntoma 20 no ai efi ase se ye bedru o mbedru dia kan se ye mo ka yes wasa ka wo pese o chere se ejanum 20 mo yire no mawu responsible fathers man fa eyiri biem on se me sa de clause bi bai se ebi wo wa ofaire but ne yire no na aboa na ni wo emma no ho ne yire no enya abadaye e de ma ma no enu na aboa mo de be she ho no nti sa pa de anka ma ra de we se yi na ni to hwe ho no ya de mpa mo ta achiri e da ma cho to asoma me enti we de ya asamode ejanom se wa hwe wa komam na hwe na wonya ajapade a ene no obo be bia tena obi comment o say do you sure say mfk obenya 10 kura o chena ye hwe ewo ho me kotontoma 20 me de chemo ejanom ya momra na Maame Frimpomaa ye kan nyina no ewo se ye kasa kire mema ya na ye fa ne se enkwala no emmata bataye ho so hwe nkwada na ya no mo bata maamefo no ho echen ejanom eno na ya na ejanom so fa sa akwan ne so na ye omo se omu ni asodi efisa akwala ne mata ne ho te se maame abrante no wote ne trotro ma wo hwe yi eni sa akwala ne bedidi se obenom so obeda emfa ne ho ebasa na akwasi buaten aye ne se dabre oni ba bi kura na wo ba bi nti wo hwe na kira kwan na ahaw ne nyina beto ma ne so mesra mo papa nom ewiase wo ho de nipa uguo no utwa ugu ni ye a ubetwa ni ye enti mu a wo ma aye mo se dabre nkwala no mfa mo ho no munyai na nye munna awurade na mo so de nkwada na ba wiase enti o madidie o mo nom o mo naye o mo suku ko eye wo wasodie se ja eni se wo jai na wi wani firi so na wo de wo ha ni nyina beto ma no so a eno na ma ni bi bomre wa by force no wo sia wo ba bi no wa ba bre wa nam ho a ubisa ni mfie a ono ankasa nam ho wanyiri che ni mfie awo bi a wawo a be ma de wo hawa beto no so nti no ba na ba brewa
Nina ya mema yesu baby a yeyi na di anye. Se wo baba wiase a se ja hwe wo ba no. Maame Frimpomaa ma kan asem wo afidie so me se ka bio. Ya wo mema ni bebre a o mabra bo asini trase wo ye bibi enye yi but wo bekom no no wonte ase. De nam so ni ewu. Oh, nyame de wo be ma no ayetire ama mofra no. Eni se wo ehu asede se ja na wanya ho adwuma ho kire wo. Nyame wunhyira ogifiri wunsam. Everisa unya skarade na arebe. Tuman se mema no bebre abrabo esiri trase. Nam se adwenbone se obehwe ne ma eni ni trimunti. Ubon se na oye bibia na enye yi. Entime sre so opese wabrabo ye yi a woni nkwa akwada na wayi wani afiri no so no. Kohwehwe no. Ya wo fam de se agya bo akwala no. Ma ne daachi hia na basa otumfo nyankopɔ obehu mɔbɔ. Na won so abrabo odi asiye. Ma Frimpomaa me de besia. Yo adam dan se mafia. Papa ya sema ye kan akofa ejapa we momo nka ho wo akwesi ye kan ejapa eno a wo enya ko obi amfre no obi antest no na mame nka ensi sisterhood fo ne so sisterhood fo yi sister wa wo baako ena wo ti wo na wo kɔ wani mu abrabom wo ye wadwuma edi ne amodadodo aso obi na ne nada wo papa akwesi wo se mami na adwenye wonsa woni ubema huni a woni bodam ni ada wo na wo se ma sister ya adwenye no ene wonso ubema no wonsa woni ni a wode ubema akowura na se enti woni bodam ni ada emma mumienye careful obia ye ne beda se minim sabre na amoda no se de no mode mamu a mutimi no omoda o se den yo be me nanum kasa nye de nanum kasa tiny nti no sana wuhia no no okasa but won ni so ye driver ni obekwa ba bra o kakra enti atwa sa on ne da wa mo ani anko wadwuma ho wa mo ani anko wadwuma no ototo ayampia e na woti a wusu ze wusu a kire hwan akosi no no obo ne trotro wo kɔ wusu pa kire hwan be ma na wo kɔ fa ye na ope na ne wo ba na wo kam se no wo kam obi ni mu chese obu na do omo omotem omokam okam sa na akwasika say dey so okikam there is sika say wo okikam ana mi bo no da ho ana wo mo woto ana wo gye wo ndi akofa ba mama nkura na aba ne bre ene nkura ne nam basa ning na ya moa ade na moye sa ade pa na moye okacho so wo yire akwasi a wo kasa yi onye single o wo yire ena usi nkete se driver need ye baabia otimi for ba enti wo kwaje no me se side check for afi mu be susa ti die nyame aye ono no wo be susa o wo yire akwaso oni yire wo driver oni yire o wo yire kwa wo ba wo ne tse de ma wo nya ne ho ade ena wo ye wa adwen se wo ne da na waje o so di ba ko pe wan se de ni na aba ti baabia de be fa no fafa na wo so di ba ko no ba ko ru ni madwuma wo Edi say hunu no behe oba simple we hey asawo afie mejena nyi o abusuya mpacho megusu a meka kai mo se eja no me se me pe responsible fathers enipa 20 mi ankasa me tonto ma chem se de da mo bobna na Father's Day mu fie nene ye fi mo entibi pacho ene ye joada misi for ma me kotonto ma 20 no e de abegu ho nyame ya adoma a wo china afiase ma de nchi wo do mba ye be fa ka akoto da bi wo de me koto egu ho e china no pa me ba egute ebu yi so na eda say na aya dance ye say ye pese ye wo pepa say ye boa eja no na ya me san kura na eja no bia eja no papa eda me ye course bi kura sa hwese me nya envelope kura ka wo mo ho a me hwe me kaka mwa yes me kaka mwa se menya envelope bi kura mpo 20 envelopes 20 ma ko 20 wa o pesa o de envelope na title ma me no de ye wi ano afre production line no na ye de envelope na ka entoma no nti ejanom me pe ejanom 20 am ye single fathers me ba to specification ni right. Single fathers amwa mahwemo ma ama moma na drum pempenso bi a mutimu se mo ho kire mo me be se me sign the envelope a title and envelope no de me per sponsorship entoma no de me am tontoma 20 envelope no de mo sponsor me na ye fa nhwe agya no nhwe o mani monyam na wo mu hu se
de omo yema ye bia no eso ye ni papa Tetefo agya de omo agyanom 20 ye wo enemafo a omo ye agyanom afia omo ye responsible tetefo ne de omo nya bia na amafo ne de omo tie nya bi tetefo no e fa so ye responsible akwasi ngrofo omo nya etimi sramo nyame ya adom echi na agyanom enipa 20 ano pako na mo wa ha na mo abesalan agye mo ntoma na envelope no de minim say ye den ye besi nti no me de envelope be title na ye de ama agyanom na mema ye nimto ye nimyi ye nyinsesa ye nimto ye nimli ye nyinsesa ye nimto ye nimchia Yanye tina nyami aboye se ne seso hallelujah bema ye ni oze omu nyami sefo afia film so ko bema ye nimtia ye nimi yanye sesa ye nimtia ye nimi yanye sesa ye nimtia ye nimi Yanye se santina nyami aboye se ni seso. Anya wa mo so seso de anke ewu. Omo seso. Nyami seso. Papa. Sana babo. Amema ya sa nyanyom ato. Nyami seso. Anu wale no safa ni hirechi. Nyami seso hweba. Enyo omu nyina. Se de emma ni bi so fo omu kunu machi no. Sa de emma ni bi so fo omu yiri machi. Pentecost for a train. Amema ya mobo. Pentecost for a train. Omu de omu dum fine. Pentecost for ni mutia. Na amema no bi no mama amema ya mobo. Okay, amema. Abusi afo. Sha mo den. Na munya no munyam. Na ba ankoya ankoya. Oh yes. Ankoya ehia. We amase ehia problem. We abusi mesremo a nyankopon adom ochina se obebo dawuro no afia eja no mo mama ni wase sa jaibo ni enya nanum ye be interview answer why ye kan me pacho oh kane no ne nne no sonso ye kakra wo enne no ani bia ba to the sense be ma bia na dida ho no wo hwe ne ma wo hwe ne yire hwe ne ma enti wo ye kan ye wo mema bi wo ho on say sania o kan ye wo ma bi nso a oba bi create me wo koto twene oh yes abaye ya my first case onya ni nyane manta fo nto ne ma no wo bi na eja nkora no ono so ye oba ta oye oba enti ye kan ne papa ho e boni ho they say wo mema nso a wo mani abre say ye pe ba bi dia ma agina na me say lady ye benya na tetefo no oh tetefo na bi ye good o e bi yo tetefo yi e da nka tetefo yi ho e da otete line ni mo Messi ko Korankye no otete line ni mo mbaba ka 10 ho eja danso no ka tetefo ni mo na na ba na hene edunku hene na na ka ho 10 asa Dr. Lawson edi kan oh ndi go ya de se what ase omo ne ya de me wa fa keti oka ho ogiram ai enti no pasa ndi ga so munyina no eyifo no omu ni eyi no a omu nya yi omu na ya akofifo no omu ni ska no chechira wa mu yi abusi abo obi wa oni sika but nani kone ba kakra bia obenya on say enye sika obenya na kire se o yaja wo obi wo ho a ketua bi kura no a obe ma ne ba na hu se o obi agome da hwe se makra me papa se me ade chia me koye MC wodoma man kan che papa se wonya ne me awomache be 4 me nda awomache na papa ko ba me yem de me pram ono kwano no se wa fe ne to ada sore na so utu kwan me kwaya adwuma no wonya ne me o se sore na so utu kwan unfortunately ada that day na papa awia o collapse ya de che na owu ye such a great father enti se yakase ejanom ebinya mimi hu bida yakase ejanya mimi hu eja wanye da so what you say enti afie bi mu ye wo papa wo ho enti nyame ya dom ochina momra na afie aninwu atamfo aninwu ochina momeje momi ehwe se ye be ya ye benya papa ye benya ye be 20 ye benya we ya ye nya 15 there be a 20 na o ye ti akra na aburu ebeburu ye so se elder me sign ahye bobi nyame ya adom na so ochina
yetiminya agyanom eburu 20 a nyame adoma next year ye be hye Father's Day ewe Afisem so kese pa e de agyanom yes obapa ehu a ya na ewo mu ne say wo hye program eboka efa artist ni ade se wo ye program ama fathers a unya wo mo ti se nyame ya adoma ochena wo mo ba na me hu se agyanom de ahokeka ebeje ntoma de envelope atai to next year ye shebo say ye be Father's Day celebration wa ha nyame ma nkwa amen next year no nyame bua na yete nkoma next year ye be ye amana ye kama agyanom so beba omo ba nko ade ye be say no ye ho pampa na ha ase agi kurum agyanom ho pampa na ha ase agi kurum me producers no mo say emfa agyanom beba mo ni ewu agyanom beba me wogidie so on beba o mimi wogidie nti agyanom beba Mother's Day un say abrantie bi bedi ne maame ho adanse oh yes say maame ni chibo float asese one bebre eti papa no mo hwe efiri samre ye kwa hya say ye papa na ba medi adanse dini ese agya ya abobra pa na wanya bokiti abusia maame nko Dr. Banchen na mo kai case bi ye di wo oboase comforta akumata na kumade case ba ha say wona ye gangalia gang leader edi aware ni mu tintimman na ya kan semawie comforta asem meda me ma nua be ma ne nware oba no omo wa ha ti me kwa Dr. Banchen ye ba case na da so no ha be ma ne no oba no omo ba e kai na nya asem keto afa chirei ye kwotna office kan semawie ye na ada ne odon nso chese no omo di odon anya asem keto ti me wie Dr. Ban you better also with that case. Ba no be. Amen. Amen. Me de janum de minimum so faso. E janum. Me tu me nam de me ma ko mi dwa. Oh yes. E wo bebre na sa Ghana ni nipa 9. Sure. Ba say ya na majority no na akata omo ye papa no so. Ene ha adwen no. Ene ye nyina tu yi ne koka ye ma me ho bebe. Oh yes. Say me tu me papa daddy Joe. Mbapa nua o chese daddy jo ante se bibie si wo mi die mu no afafo wo ye okay wo ho ye me basa nyo na akoka ye chese daddy jo be chewa no pay enti ye we Japan mo ho wa ye kakra ka ho ama me ma ne so yeti o me pa cho me dam na abadwafo nyana ase pachi me pa cho me dam nyana ase sima mma kwanya me ne me baba ya na wo ho enti onya wayale kakra lockdown mu no na wayale ye edno ko hospital gi ejene to ho 2 months awo ni bibi me ma pressure bia amfa ote wo awunti ne ye wa ha enti me pa cho kenti no ho mame na bie wa no kasa se de be ya de otifie ehwe wo no obete de wo ka misra wa eno yetie o abaya no wo menina na wo ho na wayare lockdown mu no 2019 lockdown mu wayale medine ko ji ya jena to psychiatric na me adom no ho to no eni be fie nti ya ba ye no na ye se nyankopon adom akra na ye se obe me ko pay school kwan ma no to nya kwan wo ntonso aboaso nti mu no mama akon obe fie na boy bi efa no onne koda na nyinsan bae Lawson nyinsan ba na bo ne so nko nyinsan no na me se da bi me ma ne nyin na me yesa ne so be nyinsan de ono amra na o mesensan no court na onko nyinsan no nti we ma me na nko nyinsan no afi wo anhwe no o ma no 1.7 so mfe ngo ye firi 1.7 na chi no o ma ne ska me fira na wo mfa nti me fira de me kan se nyimi ntumi nyinsan nti akora na oba nti wadwen so oba hwe akola no afi de oba ma ne ska 100 cedis oba ko hospital oba ye dan yo bo so me 100 cedis e no pa ho a oba to ne ma me na me ye adwuma ko ye so me adwuma na wode me de to no ho ne mama no wo ye na otwe ya no odum ne phone ye ko ye no operation wa agogo e ho ka nyinara no odum ne phone wa mfa me nya no enti wo na otwe yi ne ko fie na kire no na me frɛ na minya no ofa na me se wawo enti wa mra wa ma busumi num na chi na oba ya na je se ne maame nso amfa na maame namba ma me da enti oba ya no na ode ne maame namba maame na me frɛ maame no me frɛ no na maame no se ne je se wo bo ne papa no so amane
na wo mu hu de kon be fa so na me so yo ento mo kobo papa na manne maame no kobo papa na manne ma papa na yere frɛ me busa me se no wa wo na me se ana o so wo nim se wo ma asu bi a wa wo wana wanyem na nyinsa de ya engaza so mba be hwe na me so anya hwe wa wo enti no akire maame no e ka kire me ka kire papa na yere ne papa ne se wo wo ye na hospital be ni da ho makobo be se 50 million because ni CSC moja ne ade o sa da hospital na otwe awo se ne den oba no kwa ye ne den baje ye no operation okay okay bibi menti ase enti na mebisa no se ye ne den maame ene ye joada o che se asemo eno wodo obaya asema ba enti ya misa questions ye be den hu ba bi e defa enti eno kentino ho mame ene ye joada mesre wa why mesre wa ni die mu nkotodwogu fom kentino ho ne yenye adwuma ne kama why what's up on any day? Yes, Casagua, any way. Yes, you mateto aso. And to obey, you know. And you know, sad now, what tree. Now, you know, me boy and Kasai. And there's some man moja. Your man moja be a cabby brain to be a friend, but boy and a buy and I'm a friend. Yanam say, I can't me baba queen nurse ni. Ana korani tra kani nyina Sunday no se wonyi ntum na nurse ni bia friends wonyi sa kani ntum na akora wayale wokọ wo no woni moja enti wa doctor classing go wetimi awo but ba konde na to ba on say ni moja enti na yekotwa no enti ada na aka se wa Sunday sky wa dey Sunday wo no enu sa jame kan ya wo mfi me enti that is enhwe ya ne nkọ won hwe ni yie se oba Sunday sky 100 cedis ba tan wa wo pampers wo bibia wo na je se enkoye na jam se nya hwe nkola mienu maye ne den maye din atena wa afede me se obu mi kwase a e ma se enti akola no nso ne nam se enkola ne nya aduane ni a ohu nkola na no ho mete ndizare obepie firifie aja nkola na mame anam se na se uko mimi ni ahode me de na mahwe nkola enti mesrawo enti na no mimi ndakola ya firifie na awotwe me hu no me fra brantie no so a wonfa anam si da bi se ne amete se abadwafo ne me mpanimfo atena se wa bibi ha ono fa bra no mama anam se ne mbra bedamo na maka masema mama na mini kamafo bia mama mbacho wana odu case ba ha mbacho obi for so obi wo Facebook bi sa me question say MFK did you force her to come Isaac Buadi wasi bi mi sa say ye force so na do betena ha nti enu aden na dwo obe stress yesa no because unim wodo wasama ba there bi o esa wo kentene wo ho na wo ka asem yete wo nka na namba cho mo frɛ de esa mo frɛ ne to so mame na yenko ne nkyene yenkodi nkomo na yenko yenim je se mitwa so kɔ ne straight say ya na ye jai na ye di obi ba mo prepare second person no na mo fa ne metena se ne nadwo mame na mama ba mo bu anopai seriously because I said there ya chechire no na ede na betena me so mete ha na wa do case aba obi an for so obi an chechire o ba se ya for so se kasa no but your monfa ne bana na asa brante ne ntoso mame na yenko mo nchen producers mo nkeka mo ho mame na maame no na me kɔ ne nchezem ni nidi nkomo emfa nti udie mo mame nkɔ ne ba no ho me kɔ ne nchen a ubisa no question ase o for so no nti agya yenso yempese ye be chechire obi ya wo ha aneno afede why ready so be kasa mpacho mi bisa wasemo why ready so be kasa se obi ya mfo so die ene joda producers mo nhwe de mo de aba yo eno mpacho oba no se den yare na ha no ade no call hospital mpacho no ofie o se woni di o ma ne nso a wonom ntina se woni di no na me yesa me de ne hospital G konfanoche timdi ne kwa no me yesa pale wono mse me mfa no nko o mu bisa bisa questions na mse me mfa no nko sa katro na me de ne koye entoma no mse da bi enti metana ho nyimera na no mo nkasa me ho mpacho o koye ne den na doctor say aye oba no doctor yesa jise oje ne to na mame oje ne to ho maye bibi enti akire yi no den na doctor say aye oba no no say yare be na tete no ba jo man sha dan kan kire mse bia we na de mo kan ne say ye ECT ni ahwede ye ha no enti ECT no maye 5 enum na de o ka brofo akese I know what's there for saying Auntie Joyce no pay and a Monday o de brofo be
hume ose me a ubi sama sama mi nyia no me nkasa na brofo and MFK obeje brofo akese pacho won friend fan ba nto so na apart from ECT osa ka brofo fufuro bi age sem dinti bo mic mu pacho mo fan ba nto so mame na je so oba na onya adwemu hawo pacho eno na nka won pese obebie wa no akan mame oba na nya adwemu yade be ma take advantage of her akofa ne ne nyinsen se mu nkoyi nwu wanyi enwu nti no oba na wo entafo be ma ne se me hwe nkura obi a take advantage of wo masei no abetena ase de ya twen na do abesi akonwa so eno obi aye oba ade ayaka de ese yo edru akire oba na se adwane agya wo onkoi mpacha oko ena ate ho na ade aya agudie oba no onkoi mama mpacha oko producers mpacho monfanto so ntemo mamme na me nkomanim wo maya mo mama OPM se so nyei enejo ene abusia adverta enim table so monyei na yento show no so enkoyenim na number cho munya na momfa second person nimra nipa na salai wo ho bebre eti se munya ni nipa na de momfa de oto asomra na menkomani mu tentem manya no odahe ntimba cho monsesa no na momfa de oye ready no emra na yenka na line se de si babonten wono ti wonya ready e no de twen e wani mo nipa no so kura so yefre na wonfa na na one day ene enwum bia ene nam TikTok nso se ene ye ne dagatefo no me se dagatefo no ye dagati ye ene ye ne ene matena se eye den ye be ye dwuma no maame mbacho ete sen esu lobi ba konso asaba ene de me producers de be ye me na kojo to ye de aye me amte hey maame ante e frozen pachom de akueje wo ante akua anopa de na do nam anopa de enya boko meni ablanti mi shi ablanti bi wo etimetim chairman